ole Mizokar Bazaar YouTube channel thir tu te le subscriber te chibai ule hey tun tum video a chuan in engthil ngen hey korsen an lo ha thap me ta hianin kan naw te hoin kha in korsen ha kha nge ni terin M-tek ani mo tun tum subject jo M-tek ani don ni hi M-tek company hi hello Pune Maharashtra in base an nia voi ni hian chanchin lo mom tek me kan nei dona chu M-tek nei tu pa beran director hianin Mizokar Bazaar miron visit don ani Mumbai te ron thok chho wang dona India ram pumpuyan puam veka M-tek hianin distributor sang state tinan nei veka ni chuti line regional director te pon nei a tien staff tam tak nei don te rul nen an director berin anei tu pa berin Mizokar Bazaar hi miron tlawh chak katani chuwang chonin ke kan lo welcome don ani hei kan phu to khop me tu na korsen ha zong zong hoi hei M-tek ti sa tan ha veka ni hei M-tek ti sa tania M-tek chu enge ni che ni ti te po kha kan video ma sa te po kan lo soi to hloma he ta hian saka kan nei a saka engi thil ken lai khani mek ni M-tek ket lo kan ya 2022 ang company chu ang ta hian om veka 2022 ni chuan ket lok tharber latest din ani mo product sang awa thave khomo apek tomber kha kan en le lok chin an keu le lok chin te le vai khat le chia vai khat keu non le lok chin do le ta khan ta hianin a distribution network kha om ta ni M-tek hi India ram hun sang ai Pune khan base ni ta Maharashtra India ram state tam taka hianin anin kulta ne chu anin kulna tang khan Mizokar Bazaar kha Mizoram kan om ve ta ni chuta chuanin I staff tam tak hengan thon darvel tur nei don terul nen Mumbai tang hian Mizoram ron tlo wang tur hian voina hianin M-tek nei tu pa M-tek company nei tu pa hi aron kal don ani ro pui kan ti khop mai chuan M-tek zuar chong ve du tan te pon production sang tuna sakara nei asoyang khan kan nei ta heng zong zong hi ready stock kan nei ve kan ni kha M-tek Pune changa Mizoram ron kal tur khan heta bian ai zia kang nei heta hin ai zol tin hunga ai zola hian Mizokar Bazaar tin lo muta ni Mizokar Bazaar chau hi M-tek in lo company changa direct ka chalut tu kan nia chuwang chon production sang kan nei don ni heta in somte kan nei vele thungta somte ka ti apu zo kan ni ka doi ka lo humel thama ma ni mo apu zo kan ni apu he nei ken vele thu kha enge ni pen le M-tek lo bukan ya khomo pen khang mo ani M-tek pen te lo nei le thap ani hi heta somte zo kan ni somte ya hi enge ni Ertiga new model body kit te ni mo kha M-tek ka tang film body kit te oil roof rail ti te heng te khomo ka en le lok chin color matching ve ken heng te om don ni mo sena chuna sen avara chuna var blue a chon blue in body kit yom thei don tina ni mo ngan thale zel ve chon he ta hen chona kan nei ve le ta chon nge ni ve le thung ni ei M-tek product ta new model vera 2020 kheta latest sakatro enge om ta hian heta hian bonnet garnish te side step te body kit te roof rail te oma ki chu heta hian mu thein ko ta ni ke ketlok kha full in col tina ni mo body kit ania bonnet garnish roof rails so side step te po mani mo so am pragat pa ngai po om tina tro khang kha a ketlok di lo hu tin vek there di stock ni tina me ready stock ani stock kan nei vek mo ko dama awa thave du ta zoro en hal me theile zuar song du dan po le me thei turin jon he ron contact me turen don ani mele hetain terin kan nei vele ta terin he nge nei vele thung ni M-tek spoiler M-tek kut chuak spoiler motor zong zong relin ta kha eco kha nge ni vele thung Ertiga mo tikana ketlok to pin motor zong akha spoiler khai nei ta vek me tina ni mo rong akalar matching zelin om don ni mo brown a jon brown angin mo come on keu le chin te te hena vara zona varin akalar matching zel kan spoiler ready stock oma chu kudama terina nei vek ani kha I zuar chong ve du mo spoiler zuar chong du mo M-tek ketlok product trim zuar chong ve du chon he tuna ka staff tak kan team member tak te iron contact anga iron kalanga M-tek te pozor azor son theya tin alei du tan pon englai pon ready stock kan nei ni ti kha karan tilang he tai nge di vela tung nim hei hi M-tek kut chuakina wagon r body kit a combo kit to pa asiam howa khani ta ni hei in mong hian avara chuanin gopar teng chi roof rail sanga lang thei boxi carrier ni boxi ang kha body vara tuna vare kan da mai anga atuma chuna dumin silver atun silver in khami body color ang zel khan ami roof rail sanga lang boxi carrier boxi ta pai kan nei ta ni chu ton spoiler kha rong chi sang avara sen sing a motor mil zel kan nei ta
ti chon e ton kit kan ti le ta te hi hei abam par malama vua tu le abam par nung lama vua tu ra kha e ton kit om vele ya chuanin wheel arc le cladding with reflector ti nia wheel arc chu he tiang lai in vua ho win ni le ta nia ten reflector om tel le bok ani safety tan chuan tan side cladding om phei le ta ta hianin hula ka bok khom le ta kha a kit top khan om tan hi M-tek put chu kan ya wagon r 2019 vua tu tan chuan a vua tu tan chuan ron envek thei don ni mun khata ti chuanin i M-tek hi an range zau khop maya india ram pumpuyan tuam kan ti to kha car accessories sang sang an siam veka motor chuak thara pi ngai update zel box sia chuan khatenga an product mu du le lo sha thiam ve du le lo zir chiang du tan pon ta hianin hei Facebook a po M-tek kan oma chuanin heta hianin Instagram a pon oma ni hi Google Plus chuan YouTube pa te pon oma ni hi khang kha M-tek tin lo zong ula chuan ta kha product in ma mo ka piang kha mi zo car bazaar hei kan team te an lo self charger thei chunga tin heng product zong zong hi kan dau the an feedback thei bok ani an feedback thei ya tin zuar chok du tan po fitting kha elo i training an pele thei bok cheu ni chumi wang chuan M-tek ki lo mer hriat ula M-tek ki motor cheina that motor cheina thatak tak an nei wangin I motor ina ma mo zong zong ka hei an slogan a po dress code for your vehicle ati I thom di motor kha moi taka ai ne lo thei dan dress code thatak ani thei nan khan motor ina ma mo zong zong ka M-tek kin alo nei ani to tu nei office ka let le chi a dan ni le mini som ni ani me ka ni ten ka lo hak me ka M-tek nei tu pa te meron visit don awangin hei M-tek ket lok sang te pokan tara ta hian na china kan tilan to kha hi ni ta hianin Creta ket lok te rear spoiler ket lok te new Ertiga ket lok M-tek ket lok pumpui ta hian Creta big te le khota khon ogonar bodikit le Brezza teng chi te an hoi khona lom le buk ta M-tek ket lok sang kan lo tara ta hian kan nei a ta hian magazine rek thadeu me kan nei buka ta hian hi kan customer launch ve nia ta hian customer te pon thu hadam na hun an nei theya TV te pon en the te hian khanin dar ni le mi som ni ri meka airport ta mi som thum liam ta khan kalu tum to ye te chu kan lo huak dor ani hi hei kan phur to khop mai oh tura hian pu manisha chu kan lo hak meka Mumbai train ron sowang wa kan ti to kha ei do ri kan honga do ri hong lovin ama top te lo receive theila thatur hi nia ma ro chu do ri kan hong lo thei big silo te hian customer khoi lai me kan nei a dor hak chungin cho thunga te po khoi tur pani alom le boka tisonin pathian zara le mindu saktu te zara hian nili kan buina tham mi na hi ka lo nei ve thin box sin an hian na te thok mi lo don son ka chak le mai M-tek ki I kan deal te ho zinga chuanin rin truck ber pol hian ni ki ta po ki M-tek ti kan tar ki alai ta ka ni M-tek ti po kan tar ne brand name ki dress code for your vehicle ti nia kan tora po ki alang sar lai ta ka M-tek kan anda ani tura hian ron thleng chho trap tura kan nga ya phur takin ka lo hak me ka ni ero thengta hello thengta pu mani sate hello airport ringin taxi ran ra hello Mr. Manis nice to meet you you took your time you travel all the way from Mumbai this is Nadim yes nice to meet you thank you come nice to see you all okay Mr. Manis Sania director of M-tek hey Mr. Nadim, manager. You are Lalpek Zola. Lalpek Zola, yes. Okay. Nice to meet you. This is your Lalpek Zola is yes. your name. Yes, my name. Lalpek. Only Lalpek Zola. Only Lalpek. Oh, yes. Okay. So we were in. You put it upstairs. Oh, hello, Yeah, Mr. hi. Manis. Nice to meet you. Welcome to Aizawl. How do you feel about me, Aizawl? Yeah, thank you. Hi, this is Manish Kolatkar. I am Okay. the managing director of M-tek Engineers. Pune. All right. And he is my distributor in Mizoram. Okay. And this is my first time in Mizoram. Yes. As I landed in Mizoram, Alright. this place is a wonderful place. Alright, Firstly, I'm thank in you. love with this place. Okay. And then as I was traveling from the airport, very cozy airport. And Cozy airport, yes. Yeah. We used to call it a very cute airport. One of the smallest but Very cute airport. coziest Coziest airport. airport, alright. And I was traveling from the airport to this place. Okay. I was very proud to see my products Alright. fitted on the Yes. So many vehicles, here yes. in Mizoram. Yes. Whereas I'm coming here for the first time, Okay. but my products are here before me. Okay. And so many products are there before Yes. me. So I'm so happy to see this. Yes, we did very good job here in Mizoram. I'm really proud of you, man. Okay. I'm really proud of you. He Thank has done you. a wonderful job. Alright. I'm very happy to meet him for the first time. Okay. And hoping for a very fruitful and good interaction. here Okay. onwards. All right. Thank you. Thank you so much.
Chun cái na ka shoi chowa hei tuna hin business meeting kan nei me ka hei lunch tengan provide ani hen tier ni chun Mr. Mani sei Christian tho lo ni ve reng maya chu kan sei hawa ama ka tia ma po hian chu Christian tum chaivel chu kan sei to ni. How do you feel Christianity? Actually, this is not a very big surprise for me, as I came to know that you are a Christian. All right. In my business, none of my business associate is a Christian, but I'm Christian. Okay. And I'm very happy to be a Christian. I follow my religion very seriously. Okay. Whenever I get time during my schedule, I give sermon in the church also. All right. And many times people call me in Pune and in Maharashtra for sermon in the church. Really? Yeah. Very great. So are you Catholic or? No, I am a Protestant. Protestant, yeah, same as me. That's great. Christian veve kan lo ni Presbyterian kan lo ni veve pokok ni jauh pi lah, mai Thank you. Okay. Are you Hindu or? No, he's Muslim. Yeah. Okay. Nice. And my partner is Hindu. Your partner Hindu? My business partner is Hindu. Okay. I'm Christian. He is Muslim. My manager is Muslim. So we have all the religions. Yes, a secular state. No. Nice. Hey, kanin chung view te kan thir tira. Nua man ti ve na samaya. Mình lom pui thiam ve khop mai. Ta khonin kan go down tour, kan extend le mek boka. Chu me kan sak mek dan te chu kan shil fia le ve la he. Mình lom pui thiam ve khop ani. Oh, tahin M-tek staff win. Khan lak pui don ani. Pi manisha. One more. Tahin thalak sak mol boka pagharin he. M-tek ni tu pa very meron tlawh chon ro pui kan ti le mai he than lak pui mol ani he. Pu ber po videographer atang don ni photographer. Tahin lak pui ve le tu po kan manager in. Oh, selfie tu tinggal mana he. Hello, ko vendu. Nuam kan ti le mai va in tu. M-tek sorry lok thak don khop mai he. Ani hian in ngai du ber mendil ro ka peng che men tia foreign trip ngai du. Bike ngai du. Du mendil ro tia mani sa hian in. Yes, sure. What happens when we go to a dealer meet or a distributor meet? Okay. People are interested in taking selfie with us. All right. I'm not a big star or something, but then as an owner of the company, people come and sir, one selfie. Should I take? So this is the first time I want to take pictures. Thank you so much. It's so nice to see all of them in my shirt, my company brand. Kan meeting kan zau ta kim tene nen pe zawa an lagi second dalu sakanga yan hotel la ba an phele ta don ni nuam ple mai vain meeting chu result thanang mai soi tu kan ele hala na kina kan sayang ole tikhanin M-tek ni tu paina Mizoka bazar kiniang tilkhor isolated area lutuk airport ron sukchi po ram noi moti me tur khop anita anita ang te pheichuan anin kini Mizoka bazar te lul mizoram tilkhor mi ron tlo vena video chu tikhan gan lo zo le ta meeting chu gan lo zo le ta tikhan M-tek khi azor song du tan pon tian lak tu kan nei renga chu I pu mani sakhan ngai du ber foreign trip ngai du scooty ngai du ngai phone ni mo mi du tu min dil ro tia e khai ngoro ke mana ke enjoy thil ve kan ni tiang ho chu ka team te nen le kan bu ro le chong tu te tan hianin thil ti ve ka du zo ke ka tia ama po ka impress khop me chu wang chonin M-tek tan hianin dealer meet kan siam don ani oma chu hotel regency ange ni kan la plan chi lawa chu M-tek zwar song du amo zwar song to mek te mo kha dinner kan ei pui don chu ni chu dealer meet nuam tak kan mang tura be seila yang chuanin M-tek la zwar lo pon zor du vena thinlung in dei phat chuan ka dealer meet tel turin gan invite don chu ni ka ai invitation te bo ran te chuak vat tura ngai la chu tiang tur chuan in ru lo ro man ula M-tek kan dora tanga la song shim te le I M-tek zwar ve du shim te tan dealer meet Christmas ma dewin advance Christmas ni pa bokin kan bo sai don ni ti kha kan puang vele khalan ni kharjin kan ni le phat mai sela kan YouTube video te tok thlang manot thil section awang kan loma kan video next sa kai mule theu theina nin mino subscribe pa notification te melo on turin kan ngien cheu ni in zawai mong tha mut tu le